Oleh dadinggu, takalada ate bata patapok kapiana ni acara pemeringi ate ne channel YouTube ye kabe sumba panewe weyewa. Toma datarengi ponilina murnda murumbi Yesu Kristu maida kata sembayang, kata dingi petulu pagata walingau matua, maida kata sembayang. O mori amila ate darakoko, abonuna manawar, aengana akarawawe, akarawai parai limana, akarawa magai tole kama same atapia. Mapamelangi gue menawaramu narapa kaloga awaina payamu mah ne beina ne. Gai kana panunga mangga kamarengena liina monongarana lumbu limagu ama. Mori yako mupesi dakota, tulu maga waini nyaumu, gai namu ne limu perenge masuk dikia, kama di berdua di makabola we, kama bonda lawe ate danama, kama waiko ge kama pakako we tole kama lima gu ama renge kima tebaya madingi ma orongarna murima merombezi Yesu Kristu. Amin. Oleh dadinggu li na miuri parengen dan lodo tade kewai wali buku renungan wasiat ne judulna lungguina we mangewala panaduki we rapana. Tade kewai inge wali surata kiranda di mema dodo deikana toko ndauta kawuku atau daka bulu pitu mata aka ia dukini mata aka iwana. Na pakananunda nibina ne tade kewai wali mata aka enena lungguina li'na miorinda. Nya napa undango parawimu ate takana napagaige mangewala monondua atemu napagaige lodokaka. Oleh dadinggu ne itu nduka batatua lapata batambani aro baramiuri orona bata eta wana ata nda waini miuri monon nda toleka ikunge pembeina yala panalauka na pandua we tolekana inda pia hito tolekanda aengana sambaya aengana renge li na miuri lapata apakako we akaku podudana panlodu podunge aengana aya maraka engange batapodangge ni kurang kalana kalepe tamuripa karuduka tapodana pindala mono wade ni toleka inana nyapa karobat dengana ata mangeda bana tua apakah inawe lunggu inenge. Oleh dadinggu li ina miuri neti na parengenda na palolo ndawe baranda ngai nanggune ito kanda tambani kana mono kanda taki ati denga kange orona na yala engange pana peran enganda ito atoleka dikuge paretana miuri na yange tangana barangara dukkana ata dikuge parawina ia ata na yala bana paundage ni parawi andua pana dukiwe rapana lapata parawi dan dua na paunda kainge na pagaigi mangewala amagakata bani nyawe rapana bana pera dengan dah muri panda na yala bana ngarakua ata na etawi bahwa ne tole kanda batole ka atai nawe ne mangewala enga unda nawe bah bana dukiwe rapana waikongge ne bina ne bandata pande pongge papira we rapana bana dadiwe nyaki do ne ito ka engange batarawi gene Atena dikung gene Atena aina takana ne li'na miurnda merombe Yesu Kristu dan na beningkinge batapatangge mbara ole atanda orona
Na yala nyadona anipawe ngarakuana mono atau nge tangana ni nyawe pelolonda pa apenda. Oleh dadingku dari potat engang kangge ni tolekan nami ata wadeka arawi nge abokala mono danandina aromata na yala. Taka andua tolekan. Pakamoto kangge toranda tolekan da tunda ni ito lolo bata kalada ate dukiwe rapana yala banan dede pera dengan da banan nimba we parawina iya ata bani andua nyawe patimban da ito engana arawige adua. Amin. Mainda kata sembayang muri naluage mamatua we naluage mamakarupa gene tole kama matiku bagu mawai bagu engangge pamarenge go limu engangge pamasambaya takan iti tole kama engangge pamakaruduka engangge pamakalana mono wade papodama apakah lima apakah ina we lunggu lima ge takan it na limu na palolo magalara ga inagu ka engage pamarawing gene andua tulu mamuri waini nyamu amutua ga imune ate waima ka engang kongge pamakalape rambaramu muri limagu rengeki matabaya ma buuk medisala bokala praima orangarna anamanimu morobi Yesu Kristo. Amin. Oleh daat inggu duka kina nitli nemiuri parengi dane lodo da bula kangge like we subscribe we mono pangidige paratu ge bara online da wadeka oro ainana bapo ladingku ta merenga denga bangeni ye kabe sumba bata talar ngeni li nemiurda oro ba Yesu Kristo maringina